дар шаҳри хуҷанд маркази омӯзиши триумф ба фаъолият оғоз кард. дар ин марказ барои наврасону ҷавонон ва ҳамкалонсолон омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба роҳ монда шудааст. хоҳишмандони аз синни 4 сола боло ба таълим ва курсҳои кӯтоҳмуддат ҷалб карда мешаванд. гузашта аз ин шахсони хонишину бекор низ имкон доранд ки ба маркази таълимии триумф омада забономӯзӣ кунанд. И что важно, когда я захотела открыть центр, и чем будет отличаться мой центр от других, что важно то, что здесь ребенок будет развивать свои навыки, здесь ребенок будет расширять свое мировоззрение. И в дальнейшем курсы, которые будут у нас для студентов, то есть ты проходишь курсы, да, ты заплатил за курсы, а когда ты будешь использовать свое знание, чтобы он мог заработать на том, что он мог приобрести здесь. Поэтому это будет отличительная черта нашего центра. дар расми кушодашавии маркази омӯзиши триумф падару модарон ва хонандагон иштирок намуданд. роҳбари маркази омӯзишӣ ва волидон ва хонандагон дар бораи марказ, фарқ ва имкониятҳои он аз дигар марказҳои омӯзишӣ маълумот дод. гуфта шуд ки маркази забономӯзии триумф барои беҳтар намудани сифати дониши хонандагон бо волидони онҳо низ ҳамкорӣ мекунад. роҳбари маркази омӯзиши триумф Азиза Калонова мегӯяд ки дар марказ ба хоҳишмандон забонҳои англисӣ, русӣ, олмонӣ ва хитоӣ, курсҳои тайёрӣ то мактабӣ, инкишофи нутқ, санъати тасвирӣ ва математика омӯзонида мешавад. ҳамчунин дар ин ҷо омӯзгорони бо таҷриба бо истифода аз барномаҳо ва таҷҳизотҳои муосири таълимӣ ба хонандагон дарс мегӯянд. Так, относительно цены, да, очень много вопросов относительно цены. Цены на самом деле очень доступны. Наш центр, он направлен или же он старается больше всего быть направлен на результат. Результат, когда есть результат, уже цена становится второстепенной. Поэтому мы очень стараемся, чтобы в дальнейшем наши студенты, школьники, да, дети всегда улучшали свое знание, тем самым цена будет соответствовать качеству и результату образования. маркази омӯзиши триумф дар маҳаллии бофанда ҷойгир шудааст. дар марказ барои дониш андохтани хонандагон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шуда, омӯзгорон бо барномаҳои байналмилалӣ ба хонандагон дарс мегузоранд. курсҳои омӯзиши забонҳои русиву англисӣ ва олмониву хитоиро омӯзгорон бо истифода аз аёният ва методҳои нав таълим медиҳанд. дар ҳар як синфхона барои 10-15 нафар хонанда шароит фароҳам оварда шудааст. Также у нас будет подготовка в ВУЗ. Есть наши преподаватели, они профессионалы своего дела, они дипломированные, с опытом работы. У нас есть курсы по математике, по русскому языку, таджикскому языку, которые специально подготавливают студентов в различные вузы не только внутри нашего Таджикистана, но за рубежом. Что немаловажно, наши преподаватели уже имели опыт подготовки студентов для поступления в ВУЗ. Мы рады всем нашим клиентам, родителям. У нас постоянно открыты двери, вы можете к нам пожаловать. Добро пожаловать. дар маркази омӯзиши триумф курсҳои махсус барои хурдтаракон кушода шудааст ва кӯдакони аз 4 сола боло ба мактаб омода мешаванд. забони омӯзиш русӣ, англисӣ ва немисӣ мебошад. ҳамчунин марказ метавонад дар мувофиқа бо падару модарон рӯзҳои истироҳатӣ низ барои кӯдакон дарсро ба роҳ монад. хонандагоне ки мехоҳанд ба донишгоҳҳои хориҷи кишвар дохил шаванд, маркази омӯзиши триумф курсҳои махсуси тайёриро пешниҳод мекунад. толибилмон метавонанд дар ин ҷо дониши худро васеъ намуда ба мактабҳои олӣ берун аз кишвар дохил шаванд. гузориши Насибҷон Абуев ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.